चौथ्या ISLच्या तयारीक नीट स्पॅनिश कोच सर्जिओ लोबेराच्या मार्गदर्शनाखाला FC गोवान सोमारा ट्रेनिंग सुरू केली। FC गोवाच्या पहिले ट्रेनिंग सेशन सर्जिओच्या मुखेलपणाखाला मडगांवात चौगुले कॉलेज ग्राउंडार जालें। I am very happy with the team. I think it's very good training. The attitude for the players is very professional and ambitious. And I think in the next days it's possible to work more and to improve slowly. But it's important to start the season well. And I think the next days in Spain is good for us, for the level of the opponent teams. But today is very good to work the players, and I am very happy. The first day with the Indian players, but I know the Indian players. I watched a lot of videos. What are his impressions on the Indian players? ¿Qué piensas del nivel de los jugadores indios? Sí, la verdad que las primeras impresiones han sido positivas. He visto buenos jugadores en el Rondo y poco a poco los iremos conociendo más, pero han sido muy buenas. The first impressions were actually very good. We saw a couple of them in a few of their drills. The level of their playing skill is quite high. So we'll get to know them bit by bit as the trainings go on. But as of now, very good. We already had a little meeting with him where he transmits us his thoughts of the game, how he wants to play, and I think that it's wonderful. His ideas of the game. I think all the people will like the kind of football that we will play. So I'm very excited to start the league. Okay. To reach the semi-final, and obviously I want to score more goals in the last day. Your observations on the training method of the new coach. I understand it's just the first day comparatively to Zico. I trained in Villarreal in Spain last year for 2 weeks. It's similar to this. So it's different from Zico. Zico's style was different and his style is different. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। कोंकणी भाशा मंडळाचो 55वा वर्सुकी दिसाचो सुवाळो जालो। ज्येष्ठ लेखकांचो भोवमान आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। कोंकणी क्रिस्तांवाची भास, पण ह्यो गजाली सारक्यो न्ही। आयज तरी आयच्या काळान तरी आमकां खबर आसूंक जाय कोंकणी ही भौसाची भास। सगळ्या भौसांनी एकवटान ती घडयल्ली भास। सगळे तरेचे प्रतिबिंब, सगळ्याच्या तरेचे पडबिंब तातूंत पडिल्ले आसा। म्हणून भाशेच्या हातून तरी निदान जात धर्म ह्यो गजाली हाडच्यो की सगळे पुरस्कार संवसारांतले जरी मेळ्ळे तरी सुद्धा घरचें कौतुक जें आसा तें प्रत्येकाक जाय, आनी तें म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळाचें। कोंकणीत बरेच साहित्य निर्माण केलेच, त्या भायर भारतांतल्या व्हड भाशेक, हिंदी, बंगाली सारखे भाशेक जे मान बहुमान पाव आशिल्ले ते सगळे कोंकणी भाशेक मेळ्ळे। ते फक्त 50-55 वर्सांत कोंकणी भाशेन मेळ्ळे। हो संवसारांतलो एक व्हडसो चमत्कार जावन आसा। पहिल्या युवा साहित्य संमेलनाक आशिल्ले ते मागीर दिश्टी पडूना। दिवाकर सालकर एक नांव मुद्दाम घेता। खूब फावटी म्हाका दिसता एक प्रचंड ताकदीचो भुरगो, पण ताजे नंतरच्या काळात ताका मी ट्रेस करपाक ट्राय केलो, ताजे कडल्यान साहित्य निर्माणी जावंक शकली ना, ती व्हडली। 70 महिला मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे काणेकार हॉलात स्थलांतर जालें आनी थंय आमचे मातशे प्रॉब्लेम जाले कित्याक ती बँक वयर आशिल्ली। थंय मातशे लोकांक कळना जालें, तशें म्हणून आमी ती आतां हांगा हाडल्या। कित्याक लोकांक बायलांक बी कोणा तरी दिसपा जाय न्ही मुखार बँक आसा अशें म्हणून। बायलांक कसलो तरी काम धंदो करपाक आमी फुडें काडया अशें म्हणून तांकां हेल्प करया अशें म्हणून आमी ठरयलें मिटिंगेक, आनी म्हाका सगळ्यांनी सहकार्य केलें आनी तेज्या नंतर आमी ती बँक स्थापन केली
2010 मार्चाक आमी ती रजिस्टर केली कॉपरेटीव सोसायटी म्हणून आनी मल्टीपर्पज कॉपरेटीव सोसायटी म्हणून स्थापन केली आमी कित्याक बायलांक खुबश्यो स्किमी तेतूंत उपलब्ध करून दिवपाचे खातीर थिंगा आसली ती मातशी अशी अडचणीच्या जाग्यार आसली फर्स्ट फ्लोरार आसली आनी लोकांक ती झट्ट करून दिसनासली ती फक्त लोन दिता लोकांक बचत करपाक सांगता ते अकाउंट RD म्हणल्यार ते तरी निदान तांकां सेवींग म्हणल्यार कितें तें बायलांक किंवा बाकीच्या लोकांक गांवांनी कळटा. वाळपय 70 कांय ज्येष्ठ निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान सुवाळो जालो. मी घामशाला 2-3 वर्ष त्या ठिकाणी त्या मुलांना शिकवलं. ही पोर्तुगीजाच्या वेळची गोष्ट आहे. अरे त्या मला त्या ठिकाणी राहून मला एक इथं म्हणजे संस्कार म्हणजे कसं ते सांगतो. मला इथे एक शिकवणारे गुरुजी होते मराठी म्हणून. त्यांनी मला सांगितलं अरे तू पोर्तुगीजचे काय शिकून त्याचा उपयोग आहे. तू 7वी पास झालास काही उपयोग नाही. पोर्तुगीज शिकलास तरच म्हणाल तुला जमेल. अरे त्याच्याच काळी मी पोर्तुगीज शिकायला झालो 3 वर्ष पोर्तुगीज गेलो. कोण इच्छा असेल अरे हे सगळं असं हे मार्गदर्शन हे चांगलं मार्गदर्शन. त्यावेळी माझे मिस्टर माझ्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले. ते काही घाबरायचं नाही. कुठे अडलं तर मला सांग मी तुझी कामं करतो आणि खरोखरच माझी सगळी कामं ते करायची. लिवायचा अर्ज असेल तर ते घेऊन जायचे शाळेत त्यांच्याकडून लिवा पास करून आणायचे. अनेक गोष्टी सेन्सरचं काम असेल माझ्याबरोबर ते ठेवलेले आहे पण काम पुढचं करायचं नाही किंवा कॅन्सल करायचं नाही. ते काम तर केलं पाहिजे. त्याच्यामुळे तुला चांगला अनुभव येतो. चार लोकांची ओळख होते. कोणाकडे कसं बोलावं काय हे संस्कार तुला शिकायला मिळतात. पणजे मीट हूक शॉपाचे उक्तावण जालें. Meat Hook is a new venture which has opened in Panjim, and it is a venture which is by Franklin Enterprises, the owner Mr. Ernesto. His main idea is to cater to all the people in Panjim, and basically this is a place where we have premium quality of meats sold, which includes chicken, pork, fish as well as mutton. We intend to cater to all kinds of people in Panjim, and the main intention of the owner is to make sure that there's proper hygiene and sanitation maintained at this venue. Hope to see the people of Panjim enjoying and coming up to this place and enjoying whatever we deliver to them. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.